Zdaj je pet dobile. Gremo. Lage, to je sploh ni cum. Itak da je. Alo, Mataran. Evo sam Alo. Oba. Te pejte vidve bolj počasno. A zdaj pa što, vidiš? Štor prevzema prednost. Zdaj bo pošljeno na kartiš tam. Mi ufnajo so van. Ma to kognici. Predobre so karti. Je usmeno ozir, vidi. To ima kao Joldi. Tako, tukaj smo sedaj pred Belo hišo v večernem času. Predsednik Buš že spi. Je tak Štor? Je tak. Je, ne? No. Sedaj pa gremo naprej, da nas varnostniki ne preženejo.